chibai ole Saitul District Hospital OPD building sakmeka aban plaster thalo ni alang UT pakan lo hu chungchanga vain ni somni pakwa mei sani somni panga ninga nei khan Saitul District VC Association le sub headquarters OMA shwai tu te amuna kalin an ena until mute le until soite video hian kan clearin kan ngai thaho anga tin video top lama hianin sub headquarters OMA shwai tu tele District VC Association tena joint resolution an siamte kan clearin kan ngai thaho bomdonia Ehi senior vice chairman kania in hei kabula puru ta sub headquarters president OMA president omboka a ho in elaya building thalo plaster nginge ni maya plaster lo te poi ni mai theya YouTube lama te kan han mu angkhan in ang kan han pia VC township VC tele a district angpo hian Saitul district VC association hi Saitul district pumpui hi association kan om thawa sita person senior vice president thau kan dia he tiang thila lo om ta ka suan a chhor tu tur mi puya nei tu kan ni wangin he tiang a hi pui kan ti khom maya siam thale vek se kan tia oina hian a thalo zong zong hi kan han enanga kan du thu sam lo lai le nge moi chu siam traffic turin kan be se kan phut boka tin kan sarkar hian ei VC a te kan han om loma khotina hian kan khochunga development local building sakemo retaining wall lemo engemo anron khoi reng reng a hi a thatura ni tlo tura ni ti hi ni tom maya chumi tur chuan sanction estimate achuaka chu contractor ten an boi puya chumi chu a ena avil turin supervisor turin department laman lom le ni in chu lo po an nei tu department te po hian en pui tur ini vek maya ini khotlang nei tu te hian heng hi kan uluk lo chuan apoi china hi kan thleng don nin kan sia chu wangin an ni mai ni lo hei building hela te po ala kalvik dona hospital tak tak tur te pon sa dona heng zong zong te po hian sia se kan han do chu man ro thalo tin a in pol tur le enge mo a portion dik lo anga ka tu man tu no hian om to lo se kan duwa chu tiam tur chuan kan thir zui zel don kan OMA hroi tu ten en po hian in thurolin he tianga kan khotlang le kan district work thil ma son na local re na hi chu en zui zel a thir zui zel kan tuma a thalo na chu kan in timol phawang ti hi kan soi duwa chu ka soi thei to khan ni hri phot sela chu tiang ang chon voina po hian engemo hi kan nei ngei atula chu kan ti don bokan in ti tha in ti long om kan lo ti tu kan ni chu nei kabula hianin sub headquarters OMA Saitul sub headquarters OMA president Purwata adinga ani hian engemo soi ve du ani karinga Purwat hemi chungchanga hian enge soi du in nei vele hei alomong khop mai tu sei na hun temin han te tuna kan OPD building chungchang a hi YouTube lama te viral kan han mu khan kan ngeng a chun khop maya OMA te chuan district he munmo narmo kan nei ani hirualin hemi district ina aken mason na a hi hian akal chhopit beka tuna ministry thar an pian tirte te in district kan han nei tirte atang khan sapet quarter OMA chon to pin kan district mason na turin ma kan lo la suina tuna kan hospital han nei tur chungchanga te po kan VC ho tenen tangrualin khotang hroi tu tenen tangrualin a building sakna mun turte sakdan turte in a building layout te po du tu sam lo lai han omang chi te po sui khomin helai huna hian ni sok sela emi puita ta na tia tangruala tianga ti so hi kan ni kan experience to na kan building hlui adin na khi
มีปุยตานมีปุยมุนเซฟลุตุกตะเคกันไงหมอสุวางin hospital building tak ding tur po he department lam le contractor lam ten asak na mun tur dia sakan han tumpo he to pin ni he ai thanga hen ro se ti in kan khotlang hloi tu te nen kan lo nor ho to chu tiang tu chuan a cheng noi somruk lai mai sen bil ngai khop po ni sela ti in thei top chu in ti khian anan ti chhuat tuna OPD building chungchanga po he kan vil zau zawa material te po an mang travel nin kan ria chu ti lai ero chuan ka tin kan YouTube lama aron theng ta kha min bar khai khop maya kan han bo dan chuan ngani assessment proportion te chu chu tiangin kan test chuang lowa masela teni mi mol pon na kan han hu thei mei chuan cement proportion he dik lo ani om mangi he tianga hol te han hol thak lok lok te le kut te po han tuai na thak lok lok te ang fil an om me hi apoi kan ti chu bangin a contractor te tin at en ko tu department PWD lapang te tin hemit na at department nei tu tak health department lapang te po kan han ngen du chu tiang na hi an vil thatok loi mon chu ti tu thilan om hi a khotlang hroi tu ni na ang asape ko tar ome hroi tu ni na ang point a thalo hle in kan ria chu bangin keni chuan kan vil chom chozel to na tianga hanin ti that ngai le ti ngai hi tun hnuwa chun om to lo se kan du khop maya in sapet ko tar hian monitoring committee te po kan han oma maro chu district chunga phaso na zong hi ne kan monitor vek seng lo pa tianga complain anom le tiran om hian kan han kal ani te uchuba apa ka chuanin enga ni visit pa ngai enga mo kan han le kan han kal te hi ani meya chuanin te to pa kan tron plana kan ram kan nam asset tu rani building te hi na ke na kumsa local le tura alo pera kumsom nga local le tura kan tu kan fa ten ni damna besia an la lu khom na tu ani chu bangin company khat le kan kala repair ngai le mei an om thin ang te hi mi pui sum a he ema building sual chuak tur pon te to pin kan politician te le kan sarkar ho tu ten central sarkar an nora chumi ron chuak chu ni pangin nei tu te hianin kan uluk le swal ngaya chu tiang tur chun kan contractor te pon thanem ngai le swalin han tile sela abula tangin ti that ngai oman e chuan eng plaster chu ani te pe chuanin ti ni ta sela tin kan quality control lampang te pon a quality hi tha em ti te po hi min check saka min en saka engani chaklam cement proportion chaklam te a building chaklam te ani tan tur ani ti zong te po hi min check saka min lo turin kan dua chu tu bo chuan a result te po hi ni han hriat ve te po hi kan be sei ani alo thalo ani chuan ti that tir le te po hi an ti tur nia kan ngaya chu wena hian VC town joint VC tenen tiang hian bukai rol takin kan ron thok chho ani ti kha kan sei ve ani alom om lu te ke ti chuan mo ani le YouTube lama viral ta kha hemi ban hi ani ta ni hemi ban plaster hi ani ti chuan hei vena chuan a plaster na kha an lo ti khop ta hei ti that an lo tum chu ani ta ni maro chu in local ta khi lai te beam plaster a bang te an hol ta hei ti hian hol kho thei kha ani ta ni kan buang hian ti chuan a chung lam plaster po ani chu eng angin nge sab het ko suai me te kan town joint VC te chuan hei hi ti thale turin in ti ang ti kha ani ta ni an chu chevek anga an chu a plaster hi an ti khop vek anga in ti thati le don ni khat alang ta chu alo om contractor point chu adu dan ani ka ringa na chia hi tu man kan du lo chu kan suai tu te hianin
khami an han ti than le tura a plus ran ti khok lai vel kha in en pui reng thei ak to angem thei chin a chon kan en zel dura kan nga ya etianga hei hi nor khok veksela chung lam te po chumia an man le tura chu kan en pui manin kan ring kan thir zelang OML lama kan soi tu ten mo hei hi chu kho vek nuan ti chuan mo puruata I hei hi ti khan plaster hi a khok mai thei ta kut pon a tuai khok thei ta a eng berenge kan han mo puang a cement portion dik lo te a tui pek chalo te khala khanin ani kop ve thein ingai dan nia building hi kalau sabenwal to a cement om sia chon a cement proportion dik lo ni in kasia concrete building le contract work te pu kalau thok ve zeu to kalau en kol ve zeu to hetiang em a cement proportion chia hi chu khotlang poi min sa lo pati chu bangin kol khok vek sela ti thale be rose ti kha ke ni saphet ko tar lam batanga kan thole hla chu ani mai ani kan visit na an tiang khan an hal ven ta ka in ven ngai ni pon kan veng ma yang ta duty te po atro langin visit na kanen ta ma yang chu kan thole hla ani mai til tha kan du atta hi chu rose ti kha OML lam stan chu ni alom om lu tu ke ani chuan a chung lam chu en le chim te ang hiana a khok vek theya hei tui te non hi chu la nong to a cement portion tha se hei hi tia dip vek tur ani lo ne tui hi chu plaster a hi kan han the thota mam to a chung ri level em chung lo he tia dar vek the hi chu cement portion a thalo ni a siam kat ti chu kan ai ta na chung lam chu enang tiki bui man lo hol kho to ani mun tina heng te po hi ni Saitwal District Village Council Association le OML sub headquarters Saitwal Joint Resolution nisom ni pakwa thanga sang ni som ni panga ninga ni somadar som pakathian Saitwal District VC Association le OML sub headquarters Saitwal 10 District Hospital OPD sakmek kan en ho chung changa heteng hian resolution kan siam pakhatna OPD sakmek zasum sri panga sangso to hi achung le upon plaster song hi achalo vek ni in kan hua chukhok le vekin plaster thale vek se kan ti tin contractor le na en kol tu department ten uluk ta na velin thatakin thokto se kan ti pani na Saitwal District khuam chunga development na thoreng reng hi ani dan tur dik tak le belchian dol taka thozel ni se kan ti man rotha sarkarin apom ngei man ni se kan ti bok pathumna OPD sakmek le kan huam chunga development na omreng kan en pui zel dona na thalo le belchian dolo reng om to lo na turin contractor le na thok tu zong te the top chua na thok turin kanin nge ne palina heng kan thu chu te hi zom ani lo chuan thuni tu sang zo te hena thena atop thenga malak zel kan tum pangana Saitwal District huam chunga na reng a thei china mizo mistri chhor emo thotir ni se kan ti parukna Saitwal District chunga VC le OMS way tu ten mani area chewa heng kan tu chu te hi ken kwa malang ni se kan ti